equal 3x đi ada equation cái này đấy next là box xem nó ha x and y suppose y là term 0 n plus t x ke equation claim sinang equation ke y equal y là 0 đi 0 equal 3x 0 equal 3x plus t chúng bằng cái pilih không x equal 3 đi lagi x sama yang tengah equation block ini sistem jadi okay suppose example ada ke y equal 3 lang ke pilih 3 đi okay into x lên cái tầm 0 đi 0 plus t y equal 3 into 0 ke 3 0 are 0 đi okay y yang kita pilih 0 sudah dong lo đi next ke ente itu next ke x along ke 1 bi sina ha x along ke tu 1 bi na x along ke pilih 1 jadi y equal 3 into 1 đi so y equal 3 1 ya 3 đi 3 1 ya 3 thì y long cái đó 3 untuk next pilih kita kini semat tu na pilih graph đi graph ke pada ke y dash x dash 0 1 2 3 sikong na jadi ndakta minus 1 minus 2 and minus 3 1 2 3 and 4 maksudnya minus 1 minus 2 and minus 3 minus 4 jadi then next lada ke pilih y ke 0 di y ke 0 pe nala x na pe nala 0 dak malo di leka avede lo lada ma dak point bina hoy dak masih 0 lo next ke ente ke y long ke 3 y long nala dalam pokoknya ada 3 di ada 3 and ke x na ke only 1 dah 1 di dak tum dah cingdan long 1 cingdan long dak yang bosin sesirina sap di posirina kata posirina di dak ke pila 1 by 1 and pila 1 and pila dak ke 3 di ini rasa 0 pen lah di 0 pen lah mana tidak ada lancang drone ini dah 0 pen dah anha ande ade drone ande ada ke pilih equation tangan x equal 3x tangan dah apa tak pakai x equal y equal b y equal 3x plus dan drone pakai nggak mah ade kerpen चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर का ना 4 लास्ट लो दे नेक्स्ट बन के क्वेश्चन नंबर 4 बन के 3 इक्वल टू x प्लस y चलो तो क्वेश्चन के नेक्स्ट के बॉक्स में मारना है 1 2 x and y चलो प्रते x bang 0 and batang ha dapat equation ke moy equation orang ke 3 equal 2 into x bang ke 0 0 plus y dapat 3 equal 2 0 0 plus y dapat y equal ke 0 dapat sih 3 betul nih 3 nama siapa next bang ke y bang cuma 0 and 2 by
Maksudnya y long ke 3 equal 2x plus 0 di kita 0 betaka bedara di 3 equal 2x term di dan next kan telah lakukan klaim nah 2 x equal kalau 2 by 3 jadi itu nasun divide no nasun divide no kan po 3 pen kini kan divide po ke tapi 3 pen 3 divide kan lah support 3 2 di pen 3 ke 2 1 2 di dakan terang ke 1 terang di mungkin dah ke point dulu pada 0 2 5 ya kan lah 10 di answer kalau kan lah x value kana kelong kan 1.5 di x value kana kelong ke 1.5 tu bila x value tum dong lo ke di tang te na graph do na da ka kana kelong na ke x sorry kelong ke bila y long ke 3 y na na do ke da 3 di इनके एक तब के 0 देखो दी इनके नेक्स्ट बंक क्या x ना के x के 0 and 1.5 दी x ना के बिलो 0 and 1.5 देखो 1.5 दा चिट्टी में हो दी 1.2 चिट्टी में 1.5 दी इनके लासे दस tinggal sih sat per sirino दी sirino दी namanya sana begini kita dapat ya ledaklah si dilaki dengan lat hari upaya ledakkan ke equation na tong ha ledakkan 0.3 hari 0 and 3 ledak bangkan ha जाके 0 and 1.5 दे 0 1.5 करे दामा से 0 1.5 में दे 0 pen 1.5 और दादा बाय काम हा 0 pen 3 दे 0 pen 3 में दे 0 and 3 तो kalau equation ke kalau 3 is equal kan 2x plus y itu lah question number 1 along exercise 4.3 question number 1 along 1 2 3 4 ke answer